Ja sam Svjetlana Špoljar i radim kao rukovodilac govedarske farme Petrović Salaš u Napretku. Moj posao podrazumijeva puno toga. U stvari, zašto sam ja zadužena na ovoj farmi? Bukvalno za sve. Od portirnice tamo do posljednje silotrenča. Sve je moje. Odnosno, ja odgovaram za sve to. I uvijek se nešto dešava, pošto je to farma. Znači, što bi ja rekla ovako u žargonu, žurka nam traje 24 sata. Životinje moraju da se vole da bi moglo ovako nešto da se radi. Pošto sam ja već tu u nekoj izgradnji, dogradnji, najviše nekako volim te građevinske poslove, to me onako leži, to mi je kao hobi. I onda stalno kući nešto to dograđujem, pregrađujem, kupujem, prodajem i ne znam nija šta. Mislim, volim taj dio posla. Sve ovo što je teško na ovom poslu, prljavo, ružno, ovo je farma, ne može da bude apoteka, znači daleko je to od savršenog i čistog. Uvijek može da bude bolje i mi na tom radimo, ali prosto, mislim, živimo na farmi. Ali to se sve zaboravi i sve se potire kad znaš šta dobijaš od tih životinja. Znači tu njihovu ljubav, njihovu pozitivnu energiju i kad znaš da tamo proizvodnja mlijeka raste, kad znaš da su sva telad živa, kad znaš da su sve junice steone, mislim to je nešto što je cilj posla. Stvarati za mene znači da si stalno u nekim poslovima i da si stalno u nekoj akciji. Jer ako ležiš samo i gledaš televiziju, onda nema stvaranja. Stvaranje na farmi je težiti tome da bude što više mlijeka, da imamo veći prosjek, veću proizvodnju. Ako je veća proizvodnja, bolje za sve nas, jel? Radim kao rukovodilac u govedarstvu i stvaram svijet bez predrasuda, naročito za mlade žene.